أكرم الله عباده إذ هداهم للعبادة أكرم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانتنا أيا pemagusintan naging كإيا المطلب الثاني التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة. So kedua ka part 2 o kem bagi-bagi ay katlo o galabak bihasab at-tajarrudi wa ziyada isabab sa gyang kutuwa kipantagian si iko doon kaumani agugyang kutuwa kiyaw maniron sa gyang kutuwa galabak niyo sa itanwaya si kunyang na itatarustan wag yung kutuwa pag-usyatan sa yung kutuwa al-abwab as-sittah o sa mga pamintuan agalabak o tulutiman batangyan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala naging pumag-usyatan sa kay oras iman po. يوسيتا وجين كيا أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط 3 أبواب لأنه دائما مفتوح الفاء وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. So tingin to so tulutiman ibatang ada qaumani na falahu bi'tibari madihi faqat na siko ipantag siko ayabu pagilain pagitungan na so madi niyan na tulutiman naging utapamintuan yan gito sumyalitan wa fa'ala fa'ila fa'ula bisabab sa matanas kanyan na lalayon naging utwa madiditas sufan yan agus so aynul fi'liyan na udi kedalo ya madiditas na madidibawa udi na madadapan ibarat naging utwa nasara wa daraba karuma wa hasuna fariha wa hasiba miyangaw sa itanwanan sa ikum miyangaw na ginan sa mga fa'ul fi'liyan katemang buso mga ainul fi'liyan pagilayan iwanan na ginambi pamakwaya pagilayan naging utatigiyan na si iko itungan yan o di na kipantagiyan si iko ayabu pagilain naging kutuwa fi'al madi niyan na tulutiman ipamintuan naging ya tulutiman kediatas kedepan abu kedibawa yang o sa itanonan siku yang una sopman so aya pagilain naging kutuwa madi niyan abu sumudari iyan ay pumagiton naging kutuwa madi niyan abu mudari iyan na lahu 6 abwab na ada na 6 na pamintuan yan. Dito so fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Gin kaya miyang usay tanwaya si kumiyang una. Giinam timan ay amin ipagpadayan sa mudari na dimbaloy namtiman ka pamintuan. Tayyib. Nyali tanong yung na la yujid dekatun si ko sa Arab. Aba ay atimbangan yan naging utafa'ila yaf'ulu agu yung utafa'ula yaf'ilu agu fa'ula yaf'alu. Daw na nan kung makupagilayan kaging mutwa namtiman na pamintuan o tulutiman batang araks umubari iyan pag na ya pamintuan naging mutatigin na fa'ala yaf'ulu ay mana na isabab ko kadita sa si ko aynul fi'liyan fil madi si ko galbuk amadi وضمها نقول كتوا
depanah si ku ainul fi'lian kutu so ainul fi'lian fi al mudari si ku gelebek mudari gisu kapapantaga na gelebek aguso pagkataling gelebek agiso ma al madi naginan so mipos gelebek fa'ala yaf'ulu amana dita so ainul fi'lian si ku madi depan so ainul fi'lian siko mudari. Ibarat yan tigyan naging utuan nasara yansuru. Napapagili ang naging kedua na lagid sa baris. Nasara yansuru. Nagina ni paganaya pamintuan. Nasara yansuru mana nasara na may po sa galabak. Tumyabang yansuru. Tebang o di inap tebang kaya gi nakapakay sa may kapapantagan ako pagkataling uma. Lagi nang buso kaada yakudo kaada yuntod yakudo paguntod udi ina muuntod akhada kinwanian ya'khudhu kuanian udi ina pakuanian baraa na makap na ana sa khalaqa miyangadin may po sa galabak yabru'o pangadin udi ina giimangadin qala na pitero yan po sa galabak yakulo na piteroon yan udi na giinyan piteroon gaza miyakitidawa may po sa mambu galabak yagzu na giimakitidawa marra na sumiyagad yamuro na sagad udi na sagad naging kaya mga galabak na adno tuwas kanyan naging gano sarayan suru na sali sa kanyan siko sahiha kada abon harful illa aguda hamzon aguda tad'ifun da amyaripitun so batangyan naging gino na so kaada sumamdo so akhada nas kanyan na mahmuz sumamdo so baraa nas kanyan na mahmuz so qala nas kanyan na pad sa kanyan wajwaf so naqis na gaza yagzu nakis sa kanyan so marra na mudha'af sa kanyan na thulathi so ikadua pamintuan as kanyan so fa'ala yaf'ilu otom misabab ko kadita sa si ko ainul fi'lian fil madi si ko galabak yan na mepos wa kasriha na ubyang ko tuwa kadibawa si ko ainul fi'lian si ko al-mudari kapapantagan na galabakyan agu pagkataling umaang galabakyan ibarat yan naging utuha daraba yadribu amana daraba na upapagili ang gaging utuha mga baris aging kaya pamintuan ay kadua na makaplagid sila sa baris aging kaya daraba fa'ala sumudari yan na yadribu na sa mga gitu ikadua pamintuan daraba na mintol na yadribu na mintol jalasa na miyuntod yajlisu na paguntod wa'ada yakipasada migay sa kapasadan ya'idu na makipasada o di ina migay sa diendi ba'a mipasa mipas mabugalabak yabi'u pupasa rama na miyatak lumibad yarmi na pelebad waqa na luminidas yaqi na lidas tawa na kumidat yatwi na kedet o di na pakedet kapapantagan na galabag farra na miyalagoy yafirro na pelagoy ata miyakatalinguma yati pagkatalinguma ja'a miyaqawma yaji'u pagkawma abaran nakhla mana abaran nakhla naging utuwa linimpiw niyan so o dinatyan nuriyan so kurma mana gitu abara naging utuwa pungo anong naging utuwa sabab adinian kapagunga lumpiuan penapakan tenurun pipi ya itu mana abaran nakhla na ay mambumudari yan na ya'biru na ya'biruhu na
tenor niyan. Hana'a yahni'u. So hana'a na di makapmaana sa bigay sa panganangkan, di makapmaana sa piyakapian niya na ginawa niyan, pagkapya sa ginawa, di makapmaana sa kiormat yan. Na yahni'u na magay sa panganangkan o di ina kurmat niyan. Awa ya'wi. Ay man naman buwa awa, naging mutwa makapma naging kaya awa sa lumilakaw, makapmaanap naging kaya awa sa miyagapas, makapmaanap naging kaya awa sa ay maana naging mutwa tumyugalin. Ya'wi na tugalin o di ina pagapas. Agunging gaya wa'a na pagmingin sa gaya wa'a ya'ni adna hamza saya ya'ni wa'a ya'i mana na wa'a na wa'ada migay sa kapasadan adi na migay sa dindi ya'i na migay sa dindi iti na bimakna wa'ada. Na upagi ng tanong naging kaiya mga galabok na adno tuwas kanyan na salim adno tuwa salim, so daraba salim jalasa salim kanyan, so wa'ada na mithal wawi, so ba'a nas kanyan na ajwaf, so rama na naqis, so waqa na lafif mafruq, so tawa na lafif makrun, so farra na mudha'af thulathi, so ata na skanyan na naqis skanyan, so ja'a napad skanyan mamusi ko ajwaf, so abara na mahmuz, so hana'a na mahmuz, so awa napad skanyan ko lafif makrun, so wa'a napad skanyan mambuko lafif mafruq. Naginan ikadua pamintuan agin kaiya niya nga aaloy tanong. Insyaallah subhanahu wa ta'ala naging kaya ikatlo pamintuan fa'ala yaf'alu na pagusin tanubunan si ko mga pada oras insyaallah subhanahu wa ta'ala siya tanubutawi sa diyangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك